Ndagushimiye nkwifurije kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe udahwema kubana n'umuco wacu TV hamwe na radio televiziyo Nuru ya Mashariki. Turi ku mugoroba wo ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa gatatu 2025. Ni amakuru yacu yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no mu karere muri rusange. Sentama uraho wiriwe neza? Muraho neza mushakamba mwiriwe. Yego twiriwe neza. Ni amahoro natwe bimeze neza. Turage bigoma baratakamba M23 rwose ngo nibashakire banki. Banki ni ikibazo byo mu mujyi nkuriya kuba nta banki. Amezi abiri arashize. Ariko yayindi bari bavuze ko batangira mu cyumweru kimwe bibiri ndabona kwezi kugiye kurangira. Shobora kuba barahuye n'ikibazo gituma bikererwa. Mbahuye n'ikibazo gikomeye kandi nahoze mvugana n'abantu bigoma. Yego. Ubucuruzi bwadindiye ibintu byanze pe. Byadindiye rega ifaranga ifaranga urabona mu mujyi hakora ifaranga. Ntabwo ari kimwe no mu giturage hahandi uhinga dodo munsi y'urugo. Ari igitoki usarura ibishyimbo ushyira mu mutiba n'ibindi ntabwo ari kimwe biratandukanye. Buri kantu akoresha abavuye guhaha gukora urugendo ni ugutega. Yego. Amazi aragurwa aho abandi bavoma za kano zo mu giturage. Yego. Urumva rero ko ahantu ikintu cyose ari ifaranga nta buzima bwahaba nta faranga. Ubucuruzi ntabwo bwagenda neza. Urabona n'ugerageje gucuruza uribaza niba bika mu ihembe niba bika he ntabwo wabimenya. Banki irakenewe pe. Banki irakenewe cyane abaturage bari kurira. Banki irakenewe mushaka. Ubucuruzi bwanze. Urabona fata nka za sosiyete nini zicuruza urabona wenda turebe hari ibitangiye gufata nk'umurongo nka buriya bwikorezi bwo mu kiyaga buriya bwato bunini. Uba nk'umuntu bishyura bayashyira he bayaverisa he abikwa he. Kandi buriya bwato uko butwara abantu uko butwara ibintu urabona ko bwinjiza amafaranga menshi. Byonyine kuva i Bukavu kugera i Goma kongera bugasubira i Bukavu buvuye i Goma amafaranga babwinjije ni menshi. Ubwo n'urugero rumwe mfashe. Yego. Noneho ukibaza uti ibyo byose hari igihe abantu bahariya birwanaho bakishyura nko mu madolari bakagira bati ariko nayishyura ayo madolari arabikwa. Ugasanga umuntu urabitse amafaranga nko mu isogisi cyangwa mu ihembe mu kimuga mu gaseke muki ntabwo ari byo. Banki irakenewe rwose. M23 yarashe ingabo zitagira ingano hariya. Ntabwo gushinga banki byayinanira rwose. Niyo byananira yashaka abantu bagakora inyigo. Yego. Bagakora inyigo bakayigira. Yo hari ubwenge umuntu ntabwo amenya ubwenge bwose bubaho ku isi. Utabufite uraburahura cyane. Urahura ukabukoresha kandi bukakungura. Iki kintu kirakenewe ngira ngo wenda nabo barabitekereza ariko babikore bwangu cyangwa se bashyire kondisiyo ikomeye kuri Kinshasa mbere yo kugira icyo bavugana na ibanze ifungure iha abaturage. Umuntu mu Rwanda kuriya mu bamuhanyanyaza ntabwo nabo bahita bemera. Baba bazi ko ariho babategeye. Ntabwo nabo bahita bakunda. Urumva rero iyo si inzira bavuga bati tugiye gukora iyo nzira ngo iba ari inzira waha icyizere ko ishobora kukugeza aho ushaka. Yego. Inzira nziza ni ugushinga banki. Nibayishinge pe. Noneho na Kinshasa uzabona ko badakina bashoboye urugamba rwose. Naho ubundi banki nibananira Kinshasa izavuga iti hasi ngaba ariya. Usange buririye kuri ako kantu. Yego. Buririye kuri ako kantu babe babakorera ikintu cyitwa anti campagne. Usanga atari byiza ariko bikozwe
ahubwo ni uburyo bwiza baba batsinze Kinshasa igitego. Ubuzima mu mujyi nk'uriya byo buragora, amafaranga atakora muvoma. Ni amafaranga pe hari. Twirebera ingingo tugiye kugarukaho. Dufite ingingo zigera kuri enye. Ingingo ya mbere tugiye kuvuga kuri Perezida Neva. Bakunze kuvuga izina rye barihinnye Neva. Ni Ndayishimiye Evariste, perezida w'u Burundi, yongeye kuvuga ko azatera u Rwanda. Ingingo ya kabiri, Tshisekedi yohereje Minisitiri Kayikwamba kwa Ndayishimiye i Burundi, amwakiriye hari i Bujumbura. Yego. Ingingo ya gatatu, SADC na EAC bakoze impinduka mu bahuza b'ibiganiro bya M23 AFC na Kinshasa. Bongeyemo abandi bantu batari bitezwe, turaza kureba bari bo, buri wese tumuvugeho. Yego. Ingingo ya kane ari nayo isoza, mu Bufaransa hari igitaramo cyo ni nko gupfobya Mushakamba, kiriya gitaramo. Hoya ni no gupfobya nicyo cyakorewe. Gupfobya no gushinyagura. Ni igitaramo cyagiteganyijwe ku itariki 7 z'ukwa 4. Kuko bazi ko hari abo bibuka. Baravuga bati reka bigonganishe, noneho ni nko kuvanga, ni gupfobya, ni sabotage nk'izindi. Yego. Iki gitaramo rero gishobora kuba cyaburijwemo, kitazaba. Nabyo turaza kubivugaho. Reka tudatinze rero tuhere hariya kwa Neva. Perezida Ndayishimiye wongeye kuvuga ko azatera u Rwanda. Yego. Yabivuze mu yahe magambo? Yabivuze ati ejo twabikomojeho. Yego. Ariko ikiganiro cyose cyari kitarajya hanze. Yego. Ikiganiro BBC, umunyamakuru wa BBC yagiranye na Perezida Neva cyangwa Perezida Ndayishimiye. Yego. Aho Neva rwose ngira ngo muri iyi minsi afite imvugo. Yego. Zidasanzwe unibaza, cyangwa n'imvugo ze nk'uko dusanzwe tuzimenyereye. Yego. Wibaza ikintu zihatse bikakuyobera. Yego. Uyu munsi avuga agaragaza ko rwose ibintu biri mu mujyo, biri mu nzira nziza. Yego. Ejo agahaguruka akavuga noneho ibintu abidobya. Wagira ngo yasangiye ibere na mucuti we. Ibaze se uyu mugabo uyu munsi yavuze ngo afite amakuru ko y'ubutasi ko u Rwanda rushaka kumutera, ngo runyuze Kongo, ngo runyuze muri Kongo, ngo nawe ngo azoca mu Kirundo, ngo nawe azaca mu Kirundo, ngo Kirundo ngo ni hafi y'i Kigali mu Mugara. Mu by'ukuri u Rwanda ruramutera runyuze muri Kongo? U Rwanda ruri muri Kongo? U Rwanda ruba rutari muri Kongo rumutere runyuze muri Kongo? Ku ruhande rwo gusesengura bigaragaza ko avuga ko afite umugambi, ni nko kongera kuvuga kuri wa mugambi wo gutera u Rwanda. Yego. Noneho akaba yavuze aho azatera u Rwanda aciye. Yego. Noneho akitwaza cyane ko bwa mbere yitwaje ko ngo urubyiruko rw'u Rwanda ngo n'abanyarwanda babangamiwe n'ubutegetsi buriho. Yego. Ubu rero yatinye gusubiramo iyo mvugo. Yego. Ahubwo aravuga ati u Rwanda rushaka kuntera. Yego. Ngira ngo iyo igihugu gishaka kugutera, yego, ngira ngo uravuga uti tuzahangana, nk'uko yavuze ngo abazamubyoroga nawe azababyoroga. Yego. Ariko ntuvuga uti nanjye nzabatera. Yego. Kuko imbaraga z'igisirikare cy'u Rwanda, yego, ntiziba cyangwa uburinzi bw'u Rwanda ntibuba muri Kongo, ahubwo buba ku mupaka. Kandi arabizi neza ko ku mupaka aho ngaho ku Kirundo yavugaga hari abasirikare b'u Rwanda kandi bahagaze neza. Yego. Ku buryo rero bidakwiye kuba ari ibyo yagenderaho, ahubwo navuge ko umugambi awufite, kuko mu minsi yashize yagabanyije imvugo, abona bagiye gufata Uvira nta yandi merekezo. Ariko uyu munsi kubera ijambo yavuganye n'Ababiligi, yego,
na Gisekedi yego noneho yongeye ariyumva, reka mbivuge gutyo, yongeye yumva arakomeye rero ati ngo uciye mu Kirundo Kigali ni hafi. yanakomeye byo nahoze mbona ngo yiyise umwami, noneho yabaye umwami w'u Burundi, ngo ntabwo ngo bajye babivuga muri iyo mvugo gusa, ngo ni umwami w'u Burundi. uriya mugabo ibyo azakorera bariya bavandimwe b'u Burundi sinzi ibyo ari byo. Ko biragoye kubona perezida uriya twari tumumenyereye mu mvugo zisetsa, yego, ariko ubwo atangiye kuzanamo iz'imiriro, nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame niwe wabwiye Kisekedi ati iby'intambara ntubizi bireke. Ntabyo azi kuko noneho yemeye ibiganiro, n'ubu ntaranabimenya. uriya mugabo rero w'i Burundi we ubu ngubu ameze nk'umunyeshuri wagiye mu ishuri rikamunanira mushakamba, bikamunanira. uriya mugabo w'i Burundi kuba yagiye mu ntambara ariko aho igereye n'ubu ntarayimenya. n'ubu ngo aracyashaka kurwana, ngo umubiri igihe arahari azamufasha. umubiri igihe arwanye hese. neva nibyo umugambi wo gutera u Rwanda arawufite kandi awumaranye igihe. yego, gusa yarebye ubudahangarwa bw'u Rwanda abura aho yamenera. gusa iyo abonye umuntu wese wamufasha nawe wanga u Rwanda wamufasha gutera u Rwanda, nicyo gisembura imvugo ye. reka mvuge ngo akisama yasandaye yabivuze. naho ngira ngo yanese anabwiriraho abamubaza batese ko ibice bifatwa kandi muri yo mu Rwanda muvuga ko muri abarwanyi. ako yavuga ko ngo Abarundi ari indwanyi zikomeye. aravuga ngo ibyo ntidukwiye kubibazwa, ngo muzabibaze Kongo. nubwo bimeze gutyo byabazwa Kongo. ntabwo akwiye kwirengagiza ko abasirikare bavuze ngo abakongomani barirahira ingabo zabo, ngo zirakomeye, ngo iyo zitaba zo bari kuba barashize cyangwa ahantu harashize. M23 kuba yarahafashe, none n'ubundi yarahafashe. ubwo rero sinzi icyo wumva kuri izi mvugo z'aba bagabo bo muri Kongo b'i Burundi. n'aba bagabo nabo ni ababirigi mu maraso. yewe mbona nta batandukaniye n'ababirigi, bose ni intambara, nibyo bashaka. ibyo kuganira njye mbona ntabwo bibarimo, ntabwo bibarimo mushakamba. kandi ku rugamba barabogoza, nushaka umbwire mwumvishe umukongomani umwe hano w'umuwazarendo. hari umuzarendo hano arimo ararira avuga ko babatereranye bariya bose, avuga ko harwana bavuye za Kareme gusa epfiriya, abandi bataboneka ku rugamba. yego, ndamufite hano. arega nawe uzi umuriro wa bariya bantu ntabwo wajya kubitereka imbere. reka da, abahariya barahunze, abahariya za Uvira, muri biriya bice bya Uvira barahunze. yego, noneho abarwana ni abaturutse hirya kure. reka ubyumve. muri aho uze kongera akavorime niba bishoboka. reka nongere ntangire, nongere nyitangire twumve tugende. yego, Mjambo wana grupe na wakongomani wote na watarafa Uvira. abakongomani mwese, aba Uvira mwese muraho, n'abo kuri groupe muraho. ubwo groupe ni urubuga. ni komanda secteur Murinyo, ariko ni uwahariya muri biriya bice bye hino ya Uvira gake.
ngo ni komanda w'abazarendo ariko wa secteur ya operation y'ikibaya cya Rusizi. Abasalimu ni nyote tena na wasalimu kwa ujumla. Ndabaramutsa mwese ndabaramutsa. Ati mfite ubutumwa nshaka gucisha muri iyi groupe kuri uru rubuga. Ati ni ubutumwa burebana na bagenzi bacu bari b'abajenerale bari muri Uvira. Ati ndabihanganishije, banje kubihanganisha. Kazi njema huwa kujitolea mwaruma kazi nzuri. Uvira kunakuwa mambo ya kushangaza sana, na sisi tuko hapa kulini leo. Ati ndabihanganishije kubw'akazi mukora, ni akazi gakomeye. Uvira rero hari ibintu bitangaje cyane, reka ubyumve. Huko Manyengezi tunashangala sana tena zaidi kusikia haya mambo ya ajabu, mtu kumeta na makanaki wakiwa wanagombana katika tarafa lao. Ati hano aho turi ku murongo w'urugamba mu bice bya Nyangezi, dufite ikintu kibabaje cyane. Avuze bagenzi be babiri kuba basigara barwana muri Uvira, ni babandi basubiranamo. Hii ni mambo ya mshangao sana. Wale wote akuna mwenyeko na askari jeshi wake kulini defro huko kwenye tuko. Ati abo bose mwumva nta n'umwe ufite umusirikare we umurongo w'urugamba ahangaha turi. Na wale ndio wenye mjini ya tarafa ya Uvira. Ati kandi abo ngabo bakomoka Uvira. Ati nabo muri territoire ya Uvira. General wa tarafa la Uvira. Lakini wale wa generale uone mtu anatoka Manyema, mtu anatoka Fizi, mtu anatoka Tanganyika, anakuwa na jeshi wake, tunakuwa naye hapa kulinyo Prosai. Ati ukabona igitangaje abo ba generale nta n'umwe ufite umusirikare ku murongo w'urugamba. Twebwe umuntu arava Fizi, umuntu arava Manyema, umuntu arava Tanganyika akaza, nitwe turi ahangaha ku murongo w'urugamba Inyangezi. Ati ariko bo abangaba bahavuka ahangaha hafi aha nta n'umwe. Mtu mwenye kwa Uvira, generale wa Uvira, hatuna jeshi yake hapa kulini defro. Si generale w'Umuvira, Umuvira ubwo nabavuka Uvira. Nta n'umwe turi hamwe n'ingabo ze hano ku murongo w'urugamba. Mambo wakongomani wa tarafa la Uvira yatazame vizuri. Ati rero abakongomani bagenzi bacu bo muri territoire ya Uvira murebe neza. Tunawasihi sana, tulipenda tutoe hii sekre wazi kwa kuwa sisi tuko hapa kulinye le front, ipo tuioneshe wakongomani na tuoneshe watu wa tarafa la Uvira. Ati turabasabye rwose, twashakaga gushyira ubu butumwa hanze kugira ngo bugaragare neza, tubufungure kuri iki kibazo dufite ahangaha muri territoire ya Uvira. Na kila mtu atakuwa anasikia grupe anaisambaza mu grupe zingine. Kandi uwumva ubu butumwa nawe bwohereze ku zindi mbuga. Ya hii neno tulisema hii message tunatuma, unaituma kwa grupe zingine kwa kuwa ni message tunalance juu ya kuambia wakongomani na kuambia watu wa territoire la Uvira ya kwamba tuna magumu sana. Ati ni ubona ubu butumwa nawe ubufata ubushyire ku zindi mbuga, boherezeyo tubwira abakongomani bose ko twebwe hano dufite ikibazo cyane. Kuona watu wa territoire la Uvira, wa generali wa territoire la Uvira hawafanyi deployement, hawatumi wajeshi wao
kwenye ligne de front. ubona abajenerali bakomoka b'Uvira batohereza ingabo zabo ku mirongo y'urugamba, wanabakilia Uvira, bakaguma Uvira. General Kamama ni Wasange, General Kamama nuwo ahitwa Isange. Kuna hata jeshi yake mmoja ati nta n'ingabo ye n'imwe dufite hano. ligne de front. General Kamama hatuna hata jeshi wake mmoja ligne de front. Mimi ni General Wasange. General Kamama, General w'Isange. Isange ni hariya mu kibaya cya Rusizi. nta musirikare we n'umwe dufite aha ngaha. Ulibaza mutiko Sange na ni General hana soda kulinye de front. Noneho wibaze umuntu w'umujenerale ari Isange, nta ari Uvira, nta musirikare afite ku murongo w'urugamba. Wajeshi wote tuko nao hapa ni wabishambuke. Ati abasirikare turi hamwe hano ni na biroshe bisambuke. Majeshi tuko nao wote hapa ni majeshi wabishambuke. Na wa SNPCC na wasoda kutoka Manyema. Dufite nabo muri SNPCC, tukagira n'abandi baturutse Manyema. Ndio wajeshi tuko nao sai hapa, lakini hatuna jeshi wa General Kamama. Abo nibo dufite aha ngaha, ariko nta musirikare n'umwe wa General Kamama. Hatuna jeshi wa General huyu Makanaki. Hatuna jeshi. Ati nta musirikare wa General Makanaki. Wa General huyu tuko naongelea hapa Rukumeti. Hatuna wote, hawana hata jeshi mmoja huko. Wale ni wa General wa Uvira tu. Abo ni ba General b'Uvira. Nta n'umwe dufite umusirikare we hano pe. General Wasange. Yale mambo muyatazame vizuri, na wale wanaongea na wale watu waulize kwa nini hawana majeshi. Ati ibyo mubirebe neza kandi abaganira n'abo bantu bababaze impamvu yabyo. Ni mambo iko kushangaza sana. Ni ibintu bidutangaza cyane. Na ukipata ujumbe huu usambaze kuzine magrupe. Ubutumwa n'ububona ubwohereze ku zindi mbuga. Na wakuu viongozi waulize wale watu kwa nini hawana majeshi ligne de front. Merci mwenye moto. Aha, ati merci murakoze, ni uwanyu witwa Morinyo. Mushakamba imirwanire barwana batabaza, bamwe badahari kandi ari abaho hafi. Urugamba rwa hariya nta n'urugamba rurimo ruroroshye. Birororoshye kandi impamvu yego abantu bahariya baze mu 23. Yego imirwanire mu 23 barayizi, rero ntabwo bashobora kujya kwitambika uwo muriro. Yego baza agaciro k'ubuzima bwabo ko ejo bani reportinga bakiyunga na mu 23 babonye bambuwe Uvira. Ariko bariya bafite amashagaga, barababeshye ngo mu 23 ntifatika. Yego rero reka bagende barusome. Yego barumva nyine kurasa, bazi ko kurasa ariko gutsinda urugamba. Yego ariko ntibazi ko bahanganye nawe barasa. Yego ariko nk'ibisanzwe n'ubundi kuva Bunagana za Masisi n'ahandi Wazalendo zashyirwa ku rugamba. Yego n'ubundi ni kuriya barwanaga, bahoraga bavuga ngo bamwe ntibarwana abandi bariruka, Wazalendo zishinja leta, gutyo ibyo nibyo bahoramo. Yego hariya rero buriya henda gufatwa ahubwo. Yego benda kwirukanwa, ubone imbere y'uko M23 birukana ahantu bira nibyo bibanza. Ni bibanza. Bamwe barabanza bagakuramo akabo karenge, hagasigara abahanyanyaza bakaziruka nyuma cyangwa bagafatwa. Ubu abandi bamaze gutegura n'ubwato buzabambutsa ahubwo abazi ubwenge. Ibi ngibi Mushakamba si ibi byonyine, hari n'ibindi wenda byo ngira ngo biranditse. Hari abare bavuye i Butembo ngo baje kurwana hariya muri Kivu y'Amajyepfo. Inzira baciye ntuyimbaze, bagize inzira y'ishyamba ntamenye. Asa barananirwa kurwana n'ibyo wabi Butembo, ariko ni inzira igoranye. Yego ko urumva niba i Butembo ari ruguru iriya wari kare hakaba hari M23 AFC
ni ukuvuga bashobora kuba barakatiye epfo muri za Maniema. yego. Noneho umva ibyababayeho ngo habari gurupe ya wazalendo, ni umuzalendo ubwira abandi, yego, ngo wale wazalendo kutoka Butembo wenye waringiliaka Katana kupitia pori wote hawako tena, wamepigwa marisasi na M23, maiti ziko mubarabara. ngo muraho tsinda ry'abazalendo. Umva n'umuzalendo ubwira bagenzi be. Ngo bazalendo bari baraturutse Butembo bakinjira ahagana Ikatana. Yego. Ikatana ngira ngo urahabona umaze kuhamenyera. Hano hafi na hari igice cya Warikare burya kidafashe kigaruka hariya hino. Muri Warikare ugaruka kuri Bukavu. Yego. Aho rero niho bari barinjiriye. Ngo none ngo ntabwo bakiriho. Bari baraje banyuze mu ishyamba, baje bagana Igatana. None bose ntabwo bakiriho, bakubiswe amasasi na M23. Ngo imirambo yabo iryamye mu muhanda, nagiye kuvuga ngo mu ibarabara. Hariya mu ibarabara. Yego. Ngo poreni kwa wazalendo wote. Wazalendo turabihanganishije. Navuga ngo urakoze cyane kuzana iyo nkuru. Yego. Kuko hiriwe ibihuha ngo Kavumu airport yafashwe. Yego. Ngo imirwano Gatana ngo yari ikomeye. Ariko ngira ngo bumvishe ko imirambo ubu ngo bariyo yibereye mu muhanda ya wazalendo. Arega usibye kwiyahura. Yego. Akomuri nta musirikare uzi ubwenge bakitinyuka kuza kugaba ibitero Gatana. Ntabwo hariya no kwiyahura. Usibye kwiyahura rwose. Hari umugabo ujya avuga ngo ni ukwita kuri songoye. Ni bya bitabi n'ibimogi baba bahazi na kanyanga. Yego. N'udufaranga babahaye. Yego. Bakababeshya ngo M23 yaragiye aha n'aha kure ngo ahandi ntabahari, kandi bakirengagiza ko n'umupolisi wa M23 ubwabo yaba arasagura cyane. Neza niba za mayimayi za Mutayomba zitari kugaba ibitero arizo zo muri biriya bice nibura hafi yaho zaba zihazi. Yego. Ubwo yarava Butemba akajya kurwana hariya gute kandi wabona aho hatorohewe? Ni wabo ntihorohewe. Niko kuvuga ngo uru ruhande ashobora kuba ari rwo ruremerewe cyane, reka njye ku rundi. Twikomereza niba nta yindi nkuru ijyanye n'iyo mirwano. Nta yindi nkuru, gusa ubwo twareba tukaganira kuri iriya ngingo yuko Tshisekedi perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yohereje Minisitiri Kayikwamba akamwohereza i Bujumbura. Ubu akaba yabonanye na perezida w'u Burundi. Bimeze bite? Nahoze mbona ku mafoto Neva amwenyurira Kayikwamba. Yego. Nkaho afitanye undi mubano. Yego. Ariko ikiriho Kayikwamba yohereje ubutumwa yawe na perezida Tshisekedi. Yego. Abushyira perezida Neva Ndayishimiye. Yego. Amafoto agaragaza bari guhana ubwo butumwa. Agaragaza Neva arimo kubusoma. Yego. Ni amafoto yashyizwe hanze na Perezidansi y'u Burundi. Yego. Ariko ntawe uzi kirimo. Yego. Ariko uko byagenda kose. Yego. Gishingiye ku bitero bya ku bitero byo kwivuna M23. Niko bimeze. Kuko nta kindi baganira, bose barasumbirijwe, M23 bayita umwanzi wabo. Kandi bakubitira hamwe. Ubwo rero kubera umunyu bamenewemo cyabongerewemo n'Ububirigi. Yego. Bura n'ubutumwa bwo kuvuga ngo bahagurukana imbaduko barwanye M23 bikomeye. Yego. Kuko nta kindi cyazamo. Buriya nama yari mashya bashaka gukoresha cyane ko mu minsi yashize hajemo
uruntu kubera ngo amafaranga bagiye gushyira mu bikorwa inama z'ababiligi. usanga n'aya mafaranga ye bamwimye bayamuhaye. Yego. ubu butumwa kohereza intumwa nka Kayikwamba kwa Neva wowe urabibona ute? Ubuhe kuba Kisekedi yakohereza uko mbubona barimo kwisuganya. Buriya barimo no kujya inama Mushakamba, abo bagabo ntiboroshye. Buriya bazi intambara y'amagambo kurusha uko bazi intambara y'amasasu. Buriya babonye bariya abantu tuza kuvuga hepfo, bariya bashyizweho nk'abahuza, harimo n'imigambi yo kuvuga ngo bajye kubareba. Yego, nabyo bibaho, bagira ikintu bita ngo ni diru, barashaka kujya muri diru. Yego. ase ubundi mu busanzwe yego Kisekedi na Neva niba umwe ntagira undi inama imeze nka ya yindi twajyaga cyangwa tujye turirimba mu ndirimbo ya Rugamba, inama umuntu agirwa n'inda nini. Niko bimeze. Niko bimeze. Nuko nguko ko biragoye ko abagabo yego n'imvugo zabo tuzi. Yego. Hari uwagira undi nama nziza? ntabwo byakunda rwose. Si ukubanga, si no kubibasira, ariko we erega inama umuntu aba yahawe akazumva akazishyira mu bikorwa, uzibonera mu bikorwa yakoze. Yego. Noneho usubira inyuma urebe kuva nturebere hafi mu gihe cya biriya yise tafoke. Urebe za tafoke uze hino ugaruka ahangaha ukomeze usubira inyuma. Urebe ajya muri EAC. Urebe ukuntu EAC yavuye muri Kongo. Urebe ukuntu bagenzi be batashye bagasigarayo. Ibyo nabyo birebe, afite indimi ebyiri. Ubwo rero ibyo bikwereka inama umuntu yaha undi uko yaba imeze. Yego. Erega umuntu atanga icyo afite. Ibyo byo rwose. Byiza cyane, ndumva twajya no ku ngingo ikurikiye. Reka turebe SADC na EAC bakoze impinduka mu bahuza. Mushakamba ngira ngo twabonyemo amazina mashya. Ikindi kiriho, hari ikintu nabonye bakomeyeho cyane, ikintu cyitwa agenda bagikomeyeho pe. Byabaye kubw'impamvu yego ya Kongo, ngo niyo yabisabye ko hubahirizwa ihame rya agenda. Yego. Ariko nkeka ari uko bazi ko abagore ku ifaranga rimwe na rimwe boroha. Yego. Iyo batezwe ifaranga boroha. Simbizi cyane ko njya mbona barifatirwaho abenshi ari abagabo, ntabwo icyo ngicyo ntabwo napfa kugihamya cyane. Yego. Tutarebye icyo kindi nge anarebyemo, ngenda cyita nk'inenge nabonyemo. Yego. Kuba kimwe mu bihugu byarwanyije M23 kiri mu bahuza. Uravuga ikihe? Afurika y'Epfo. Yego. Mu bongewemo harimo umugabo wabaye perezida wa Afurika y'Epfo hari. Yego. Cyangwa niba atari umuyobozi wundi muri Afurika y'Epfo. Ariko se uriya mugabo yabaye perezida wa Afurika y'Epfo ryari? Ngira ngo bibeshye. Njye nabibonye mu byanditse mu nyandiko, ariko perezida ni umuzungu se? Oya, ni umwirabura. Abirabura bayo Afurika y'Epfo harimo Mandela. Ngira ngo muri iriya nyandiko bibeshye Mushakamba. Byashoboka. Kuko harimo Mandela ngira ngo yasimbuwe nande na Thabo Mbeki. Mbeki asimburwa na aza kugenda tubireba. Reka ndebe abaperezida ba Afurika y'Epfo. Na Jacob Zuma. Zuma asimburwa na Ramaphosa ngira ngo. Sabo ngabo se. Gusa ikiriho kuba abandi babaye abazungu. Kuba abantu bibeshye niba ari no muri Afurika y'Epfo yakoze akandi kazi muri Afurika y'Epfo, ntabwo yabaye perezida.
kuba byonyine avuka muri Afurika y'Epfo n'inzigo Afurika y'Epfo ifitiye yego igihugu M23 yego yenda byita kubogama rwose. Uyu mugabo yabaye perezida yabaye perezida 2008 na 2010 ari hagati ya Thabo Mbeki na Jacob Zuma. Nibyo nibyo rwose ndabona Google ibimpaye byashoboka, ariko mu baperezida nawe ari mu Afurika y'Epfo nawe arimo rwose. Ntabwo namwibukaga. Birumvikana nawe urumva ko ari umwaka umwe. Nawe ushobora kuba utararangiye 2008 2009. Ntabwo namwibukaga rwose ko nzi Mandela. Mandela akazaho Thabo Mbeki. Yego. Thabo Mbeki agasimburwa na Jacob Zuma. Ashoboka ko yari uw'inzu y'acyuho. Simbizi buriya umuntu yaza kubishakisha. Ariko bamushakashatse. Yego. Yego. Uyu mugabo rero ni umwe mu bashyizweho birumvikana. Yego. Hamwe n'uwahoze ari perezida w'igihugu cya Ethiopia, umudamu. Yego. Uyu mudamu yasimbuye n'ubundi bamusimbuje uwari niba ndamwita uwabaye minisitiri. Yego. Muri kiriya gihugu cya Ethiopia. Noneho mu rwego rwa ya agenda. Yego. Bahise bamumusimbuza. Bahise bamumusimbuza kugira bigende neza. Umuntu w'umudamu wayoboye igihugu aba ari umuntu ukomeye. Ikindi uyu mudamu aba ari umuntu ukomeye kumushyira mu mirimo nk'iriya ndumva nta kibazo kirimo nta kibazo kirimo, ndetse n'uwashyizweho wundi wo muri Central Africa nawe yabaye perezida ndamwibuka Samba Panza. Nawe ni umudamu. Yego. Ku buryo nujya kureba. Yego. Ikintu nabonye bashatse gufata abo muri EAC. Yego. Urabona muri EAC harimo n'uza wenyine. Harimo Kenyatta, Uhuru Kenyatta. Yego. Bareba bagasanga hari uriya muntu wo muri Ethiopia, kandi Ethiopia n'u Rwanda barabizi ko ari hagati k'inkubirane rwose. Yego. Noneho Kisekedi arareba ati reka dushyireho umuntu wo muri Afurika y'Epfo nk'igihugu turi kumwe cyane. Yego. Ariko noneho abandi bati mu rwego rwo kugira ngo hatagaragaramo ibindi, barangije bati reka dushyireho umuntu wo muri Central Africa. Yego. Nayo ibanye neza, ngira ngo urabona Central Africa ibanye neza n'u Rwanda, Ethiopia nuko, Kenya nuko. Yego. Usibye uwo nguwo muri Afurika y'Epfo. Yego. Nuriya Olusegun Obasanjo wenda bizi ko atabogama kuko amasezerano ashyiraho M23 n'umwe mu bayasinyishije. N'umwe icyo yibukirwaho cyane. Yageze mu birindiro bya CNDP asura General Laurent Nkunda. Igihe yari umuhuza. Ngira ngo baramutse banamugize nk'umuyobozi w'aba bahuza. Yego. Byabyara ikintu kidasanzwe. Yego. Kuko yanadesida ko kubwe ndabona yanadesida ko n'ibiganiro bibera nko mu bice mu bikontororwa na M23 cya hafi aho. Kuko niba ibiganiro byabyaye M23 yayoboye byarabereye i Goma. Yego. Urabona ko n'umuntu ushobora kuba atavugirwamo. Yego. Unakeneye ko ishema yahoranye rigumaho. Yego. Ubwo rero mu by'ukuri bari batatu. Yego. Olusegun Obasanjo. Yego. Kenyatta. Yego. N'uwo mugabo wabaye minisitiri w'intebe wa Ethiopia, ari we wasimbujwe na presidente wa Ethiopia. Yego. Rero hongerwamo babiri bo mu bihugu bya SADC. Yego. Wa muri Central Africa n'uwo muri Afurika y'Epfo. Gusa njye wo muri Afurika y'Epfo simwemera.
ko ntabwo wafata abantu ugiye guhanganisha ugiye kunga abantu babiri bahanganye. Mushakamba ububasha dufite ni ukubitangaho ibitekerezo, kubivugaho gusa, yego, kubisesengura, ariko kutamwemera, kumwemera kuri twe ntacyo byamuhinduraho buriya yemejwe. ariko M23 ishobora kumwanga. Ibyo ni ibyayo, nimwanga izamwanga, ubwo itange ibitekerezo uko yumva byamera. Ariko se wenda tutanagiye kure, cyo kimwe nuko na Kongo yamwanga birashoboka nabyo, tutanagiye kure. Ubu se Tabombeki ujya wumva cya kibazo akivuga nabi, siwe muntu wa mbere ukivuga neza, si uwa hariya. Ariko we yabaye umuhuza wacyo. Bwana Sentama, yego, wenda reka tureke kureba gutyo, ahubwo tubanza turebe kuki ibi biganiro bifata imyanzuro ireba M23 idahagarariwe. Niyo mpamvu ikibazo gikomeza kikaba umugozi. Ikibazo gishobora kutazakemuka. Ibyo uvuga nibyo, kuko deja muri iyi nama bagakwiye kuvuga ati imbere ya byose, nk'uko dufite umuntu uhagarariye Kongo, muzane n'umuntu uhagarariye M23, mu byo dukora byose tugendere no ku byifuzo bye. Yego, kugira ngo tutagira uruhande dusa nkaho tubogamiraho. Yego. Ndumva iyi ngingo isobanutse. Irasobanutse, twakomeza. Reka twerekeze mu Bufaransa. Yego. Shakamba, mu Bufaransa hari hateganyijwe igitaramo. Icyo gitaramo rero cyari kuzaba tariki 7. Kandi tariki 7 hariya naho baribuka. Usibye na hariya, yego, oniyemeje ko tariki 7 ari umunsi w'ikiruhuko, yego, wahariwe kwibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 mu Rwanda. Yego. Ubwo rero ku munsi nk'uwo isi yose yemeye ko igomba guharira kwibuka, gutangiza icyunamo, abandi bakajya mu gitaramo. Byaba ni ugushinyagura kuba haba hari igihugu kiri muri ONU, noneho nk'Ubufaransa bufitanye amateka, buri muri ayo mateka. Yego. Kuba icyo gihugu cyaba kimwe mu gihugu gitangije, yego, uwo munsi gishyizeho, gishyigikiye ko habaho kwidagadura no kwinezeza mu gihe abandi bari kubabara. Yego. Ndibuka, wenda reka nkavugeho nk'ubuhamya. Yego. Naganiriye n'umuntu arazwi n'ura mubyeyi Nyiranyamibwa. Yego. Yabonye umwana wo mu Bubiligi. Yego. Hari igihe cyo kwibuka ku itariki 7 z'ukwa 4. Abandi bajya mu masware, abandi bajya mu bindi, Abanyarwanda n'abandi bajya kwibuka. Akurikira yari afite umunyarwanda w'inshuti bigana, bajyana kwibuka. Yego. Ageze kwibuka yumva ya ndirimbo ya Nyiranyamibwa. Yego. Ese mbazende. Yego. Arayumva. Amaze kuyumva abaza ikisobanuye, urumva ari muri ibyo bikorwa. Yego. Yatashye abwira iwabo ngo ese kuki uyu munsi twebwe tuba turi mu bisanzwe kandi abandi bana bari mu gahinda kubera ibintu bibi byabaye mu Rwanda. Yego. Ati kuki twebwe tutifatanya nabo. Yego. Rero tekereza igihugu nka Kongo, umuhanzi wacyo mu Bufaransa. Yego. Igihugu gifite amateka muri jenoside, cyagizemo uruhare. Ushobora no gusanga yabikoreye icyo. Yego. Yabikoreye icyo kugira ngo ababaze u Rwanda n'ubundi n'Abanyarwanda bo mu Bufaransa. Yego.
cyane ko kwari nko kubwira urebye ubundi yego ngo kigamije ngo gukusanya ngo inkunga ngo yo gufasha abantu ngo bagize bahuye n'ingaruka z'intambara y'M23 yego ariko barashaka kubikora gutya ariko bashinga batoneka u Rwanda ni ugutoneka aho bivugwa ko leta ya Kongo yashoyemo amafaranga menshi kuri uwo muhanzi nyuma y'amafaranga menshi yashoyemo bikanavugwa ko yego Kongo yavuze iti uyu munsi mushinyagurira u Rwanda kuri za mpamvu zabo zidafatika za politiki turubabaze ngira ngo niba tuza gusoma inkuru reka dusome inkuru yego meya w'umujyi wa Paris mu Bufaransa Anne Hidalgo yego yasabye polisi gukumira igitaramo umuhanzi Maître James ukomoka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ateganya guhuza n'umunsi wo gutangira kwibuka ku nshuro 31 Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 hashingiwe ku kuba tariki ya 7 Mata yemejwe n'inteko rusange y'umuryango w'abibumbye nk'umunsi mpuzamahanga wo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi. Abanyarwanda barimo yego ambasaderi François Nkurikiyimfura yego barimo perezida wa Ibuka Marcel Kabanda yego umuyobozi w'ihuriro ry'abanyarwanda baba mu Bufaransa Christophe Lenza n'umuryango Tubeho Family basabye Meya Hidalgo gukumira iki gitaramo. Yego Aba banyarwanda kandi bagaragaje impungenge z'uko iki gitaramo gishobora kwifashishwa nk'urubuga rwo guhakaniraho no gupfobya Jenoside bitewe n'uko Maître James na bagenzi be nka Yusufa basanzwe bibasira u Rwanda cyane cyane kuva umubano warwo na Repubulika Demokarasi ya Kongo wazamba. Iki gitaramo cyitiriwe gukusanya inkunga yo gufasha abana bagizweho ingaruka n'intambara mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Abagiteguye basobanuye ko iyi nkunga izashyikirizwa ishami rya Loni rishinzwe abana UNICEF kugira ngo bayigeze kubo yagenewe. UNICEF ishami ry'Ubufaransa yagaragaje ko itazakira inkunga mu gihe iki gitaramo cyaba tariki ya 7 z'ukwezi kwa 4 2025. Ishimangira ko uyu munsi wahariwe kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Umuvugizi wa UNICEF Nindi Joshi yagize ati itariki nidahinduka UNICEF yabisobanuriye neza abateguye iki gitaramo ko tutazakira inkunga izavamo. Ni itangazo ryagenewe abanyamakuru ryasohowe tariki ya 25 Werurwe uyu munsi. Ibiro bya Meya wa Paris byasobanuye ko Hidalgo yasabye umuyobozi wa Paris muri uyu mujyi Laurent Nunez gukumira iki gitaramo bitewe n'uko gishobora guhungabanya ituze ry'abaturage. Yego. Ibi biro byasobanuye ko gushyira iki gitaramo ku munsi wo kwibuka Jenoside ari amahitamo mabi bishingiye ku mwuka mubi uri hagati y'Abanyarwanda n'Abanyekongo baba i Paris mu gihe ibihugu byabo bitabanye neza. Byatangaje ko ku mbuga nkoranyambaga akomeje gukwirakwira ubutumwa bwibasira Abanyarwanda n'Abatutsi bafitanye isano n'iki gitaramo. Bufitanye isano n'iki gitaramo ubwo butumwa. Bigaragara ko kwemera ko kiba byaba ari ukubushyigikira. Yibukijwe kandi ko bamwe mu bahanzi bateganya kuririmba muri iki gitaramo basanzwe bahakana Jenoside yakorewe Abatutsi. Biti Meya wa Paris gukora igitaramo kuri iyi tariki byahungabanya ituze ry'abaturage. Mu gihe iki gitaramo cyari gikomeje gutegurwa imiryango itandukanye irimo umuryango irimo irwanya imiryango itandukanye irimo irwanya Jenoside yari yateguye imyigaragambyo yo gucyamagana. Byateganyijwe ko nikiba nk'uko cyateganyijwe imyigaragambyo izabera kuri Accor Arena tariki ya 7 z'ukwezi kwa 4
kuva mu gitondo kugeza nijoro. yego Rero reka turebe ko biza kubahirizwa, twese nibyo twifuza nk'abanyarwanda. birumvikana Mushakamba. Ikibazwa nuko ikigaragara nuko bizwa kigahagarikwa, cyane ko abagikoze si ugukora igitaramo gusa bagiteguye, ahubwo bari bateguriyemo kugaragarizamo ingengabitekerezo yabo ya yindi abantu bicara bamagana hano mu biyaga bigari. Aho usanga buriya ndetse ni uko wenda tutabikurikiye, tutanamenya uburyo tubikurikirana, wenda abantu bari hariya mu Burayi ushobora gusanga uko babifatanya hano mu biyaga bigari na hariya ariko babifatanya Mushakamba. Sinzi niba unyumvise aho ngaho. Yego. Nk'uko n'ubundi nari maze wabyumvishe mu nkuru, yego, bariya bose barapfobya. Urumva ko babisanganywe. Yego. Noneho barangije barabizana babihuza n'itariki yo kwibuka. N'ubundi ni ya gahunda yabo yo gupfobya. Ni ya gahunda yabo baba bakomeje mu bundi buryo. Yego. Kuko nabyo bifite ubutumwa bitanga butari bwiza kubihuza n'iriya tariki. Bari bafite ikintu bashaka kugaragaza, bari bafite ni nk'aho umuntu yakubwiye mu marenga, ni amarenga afite icyo asobanuye. Yego. Mushakamba, twagana ku musozo cyane rwose. Urakoze cyane rero, reka ngushimire Mushakamba. Twibutse abari badukurikiye ko twaganiriye ku ngingo zigera muri enye. Ingingo ya mbere yari uko perezida w'u Burundi yongeye kuvuga ko azatera u Rwanda. Ingingo ya kabiri, Tshisekedi yohereje Ministre Kayikwamba Wagner Therese, Ministre w'ububanyi n'amahanga wa Congo Kinshasa, amwohereza i Burundi mu ruzinduko rw'akazi, aho yabonanye na Perezida Ndayishimiye w'u Burundi hariya i Bujumbura. Ingingo ya gatatu, twaganiriye kuri SADC na EAC, bakoze impinduka mu bijyanye n'ibiganiro M23 na Kinshasa bazahuriramo, bakaba bongeye gushyiraho abahuza bundi bushya. Hakaba hari abagiyemo bashya batarimo. Icyo twabonyemo ni uko harimo abahuza b'abadamu, ni abahuza rero bagera muri 5. Ikindi rero dusoreje ku ngingo ivuga ku gitaramo cyari giteganyijwe ku itariki 7 z'ukwezi kwa 4 mu Bufaransa. Iki gitaramo kikaba gishobora kuburizwamo kuko cyari kigendereye gutoneka u Rwanda. Turabashimiriye rero abari badukurikiye, mwakoze cyane. Tubifurije umugoroba mwiza kuri mwese. Nimwibagirwe gukanda subscribe ku batarayikanda, ikandwa rimwe, mukande na like yo ikandwa rimwe kuri buri nkuru, kandi share yo ikandwa inshuro nyinshi bitewe n'umubare w'abantu ushaka gusangiza kwacu. Ikindi mutwandikire mubinyujije muri comments, dushikirize ibyifuzo, ibitekerezo n'inyunganizi zanyu ko birushaho kutwubaka. Umugoroba mwiza rero, umugoroba mwiza Mushakamba. General Sentama. Mushakamba, mikoro ni yawe. Urakoze cyane Bwana Sentama. Bari badukurikiye turabashimiye aho bari hagiye hatandukanye. Bagire umugoroba mwiza n'ibihe byiza.